Om Swastiastu. Kecenduk melesaran titiang Andre Ne Joy. Sane mangkin titiang pacang ngaturang imbe pidarte basa Bali sane kebaktiang oleh Nikomang Adinda Purnamasari kelas Kudus ring SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Durus piar sayang. Om Swastiastu. Idadane sarang sami sanewang yang titiang. Angayu bageo ni ngayang titiang. Majaring ide sang yang widuwase. Sangkaning asong kerto ware nugrahan ide. Titiang. Talar idadane sarang sami. Presida mapadu wadane skadi mangkin. Renggalai sane becek puniki. Titiang. Pacang aturang jagra wenungus matre. Melarapan antuk pidarta bahasa Bali. Sane memurde. Ngerajagang desa Pekraman. Ngulati Bali Sutrapti. Idadane sarang sami sanewang yang titiang. Maka sami sampun ngawikanin. Pulau Bali ne sampun kasup kewentenannya ne kantos kedua negara. Akeh wisatawane rauh ke Bali. Napi mawinan skadia sapunika. Santukan keasrian jagat Bali ni nenten saman pada ring jagat. Mawah raris keuripan krama Bali ni sani ketah kebos ramah tamah. Gupapira seni budaya adiluhu sani kepermananan antuk ajan agama Hindu. Sepangrau para wisatawan ke Bali majantan makte yusan sani becik utawi sani nenten becik. Makin iraga pinaka krama Bali sepatutnya ne mulat sarereng angga soang-soang. Mang de jagat Bali puniki tetep rajek miwah sutrapti. Maka sami punika nenten lempas ring swadharma. Sani mapiranti anto pikukuh trihitakarana. Mekadi, pariangan, pewongan, miwah pelemahan. Penaka sarana nyujer kerayuan urip. Punika sidawardi terlimbak. Majantan, sangkaning kewentenan adat miwah budaya Bali ni. Sane embas miwah kau pepira. Reng desa-desa Pekraman sejebak jagat Bali. Melarapan antuk subakti ring ideang prama wisese. Mawah paras-paras ring sesamen manusia. Miwah tresna asik ring sarwa mauripi. Krama Bali ni sampun saking rien. Nyinaya rasa astiti bakti ring ide sangyang udiwase. Melarapan ngewangon miwah miara genah-genah suci. Keanggen nyiwi lingge ide. Ring widang powongan. Krama Bali ni sampun mikukuhen desa-desa. Miwah banjar-banjar Pekraman. Sekesubak miwah seketruni. Sani kanggen mulati kauripan saling asah, asih, lanasu. Raris, ring widang pelemahan. Para jana Bali ni sampun stata mosahe. Ngupapira pelemahan utawi alam lingkungan. Skala miwah niskala. Koripan Pekraman mesi dikara. Priok spanggol sampun sidik laksana yang sarang sami ring jagat Bali. Raris sampun talar ngemol yang panugrahan saking ide sangyang widiwase. Punika sane kangen sepat siku-siku ring tepengan mepari laksana oleh krama Bali ni. Tata cara krama Bali ni mepari laksana mendasar antuk tatua-tatua suci agama Hindu. Punika sane raw makin ketah ke bawah adat Bali. Selanturnya ne adat Bali punika ngelimbak ring soang-soang desa Pekraman. Punika pina kesengker sane patut ko papira kuwentenan nyani. Sane mangkin atur ini ngayang titiang. Swadharmaning soang-soang desa Pekraman sane wentering Bali inggih punika. Sane keping siki mangdane presida mikukuhen kuwentenan awek-awek desa Pekraman. Sani keping kalih ngelaksanaan darmaning agama miwah penegara. Sani keping tiga ngelimbakang budaya Bali medasar antuk paras-paros segilek seguluk selulung sebayan take metate krama. Sani keping 4 sarang-sarang ngelaksanaan pewangunan mang deside jagat Bali nelando. Trepti kerta rarja sekala niskala sani kebos Moksartam jaga ditaya,
Ca iti dharma. Maka sami punika patut pikukuhen pinaka gambelan. Miwa kangen sepasi kusikuring tepengan mapari laksana oleh krama balini. Yening maka sami punika reret utawi padem, majantan, pewangunan jagat balini, nenten presiden memargi antar. Napi male ukuran puniki, wenten makudang-kudang wicara sane dibenen adat miwa budaya balini. Maka dibiuta sane kewetuang antok krama desani. Taler sepengrau budaya asing sane nenten nganoten tata titik keuripan krama balini. Punika wiakti banget ngewetuang pikobot, merupa pekibat jagat. Mawinan, iraga patut sayaga, yatna ring angge, patut mewali ngelingan jati anggani, pinaka krama bali. Idedani sareng sami saniwang yang titiang. Iraga patut ngerti yang warisan leluhur, mepiranti anto sudar maning bela negara. Sani patut waspada yang mangkin, wantai usan budaya dura negari ini, mangda nenten ngerusak pesemetonan adat, miwa budaya Bali ini. Desa Pekraman, pinaka benteng, sane nyangkar jagat Bali ini. Ikrama pinaka tabeng wijangi, pinaka pemucuk melanin jagat rueni. Mewastu presiden mikoleng jagat Bali, sane sutrepti. Sane makin malih pekeling titiang, pemekas ring para yonane makasam. Ngerajagang Bali, wanta merupa sile tunggal swadarman para yonane. Iraga pinakawari prati sentana, saning warsen tata krama Bali. Ngiring, jagat Bali sani kasopuniki, tincapang malih keutamanipun. Yening nenten iraga pacang mabelepati, ninden jagat Bali ne, rupa pira tata krama Bali ne. Sapa sira malih? Sira pacang memandelang. Punika mawinan, ngiring sarang-sarang ngerajakang jagat Bali. Mesedana untuk ngerajakang desa Pekraman, sampunang ngawibita saning otuang cemar desani. Mangnani persida, ngulati Bali sutrepti. Idedane sarang sami saniwang yang titiang. Yening cetang titiang atur titiangnya wau. Pinaka unteng daging pidarta sani sampun katur. Sida kebawa sangka dipuniki. Sani keping siki, dasar gegelaran ngerajagang jagat Bali, mangda sida Bali ne sutrepti, kedasaran antuk trihitakarana, sani koripang antuk tatua agama Hindu. Sani keping kalih, desa Pekraman, merupa genah sani becek, pinaka sengker, sani kanggen ngupa pira adat budaya Bali ni. Sani keping tiga, krama Bali ni, sani wentering desa Pekraman, mangdesta taurati, pinaka pemucuk melanin jagat rueni, saling asah, asih, asuh, segilek seguluk, selulung sebayan take, miwah paras-paras serpanaya, mewastu presiden mikoleng jagat Bali, sane sutrepti. Idedane sang sami saniwang yang titiang. Wanta asa punika daging atur pidartan titiangi. Mogi-mogi wenten pikunahipun. Manawita wenten atur titiangi sane nenten manut. Nenten lali titiang nunas agung rena pangampur. Pinakawasananing atur titiang ngaturang prama santi. Om Santi 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 Om.